Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko rike hu wha moa i he talamalo whanua mga hi talawhakatap ko tape o ku wha o atu ki moa i he polokalamani ka ta whakamari e koe ni ke whahoka tuai mo polokalama ko ia what whanua whau ki he weekend ha ia ko i he ni pia moe e ki minister polisi pe ke business e ngahi business a pureanga
ona popaula piven piukala ki whahauko te tau polokalama ko ia ki he whiawhinia. E te māngau e ki pe ai leo ke whahauko atu aki e tau polokalama ko ia i he whiawhini ke ongo atu ke teki mōtolo. Whatanga pe ku ongo lere te tau polokalama ka teki mōtolo, ko tau pe ku mō os ilotoni, pehe ke teki nau tolu te mōtolo ki kau mai mo ki mōtolo i he taimi a muiangi o kua te taitari whiawhia, mo taitari lot mawhana. Ke teki mōtolo. Taimi tatau pe ko whiawhia ke taitari lerei e ki minister polisi i he whiawhini. Piwen malo e tau mao e whiawhini, pia malo e ngau e lahi, pia mei tohana mō whiawhia hake. Toi pe tau wike taha, pia mo ngahi lau aho, pia oko rewa ke whiri piweni. Koe sol, malo e mawhaka maari pia kore te bigi hu whanga te whatapu. Koe. Koe ia. Koe lava te fu katonga mau inga. Koe tautiau ni manoa mohono whakamanatu e. Koe mau inga e koni sūtone mohono lau maari e nei whatua ki. Mo whi lau lau. Pe ko lava tui ka tau hanga tu ki he tau hanga ki he te uwhili mo e hala whanonga whaprikare ke kau. Ka koe whiawhini ne hangiu ki uho uha. Hangiu ki mama whai ke he mai be ai tapatapai langi ia. Ma koe e ilo po e ha mea whako ki nā tula. Marbena wahanga i whakailonga. Ka koe hanga whaki e tau whanonga puri e a mui he. Ka koe e tolo, koe hanga koe launa na e whakitaka ki rere ane nahi ni ma. Ka te ui mai mau ki poate he lorotai. Pea kai ke mau e koromu ka mau te toloi ka pongboka. Pa me nei, te ki toloi mai e ke tarere he whiawhini he nau whi mau pe ke u lawe ke he ikiu goni ai fitunga furu mahalolo goni ai. Okay. Pai waka wāreo ni ki mui ni. Ka koe lotonga koe lere kātoanga ne tola he. Ai fitu taki mai he mea. Fitu taki mai emaili pia mo messenger. Whekau aki pia fitu taki mai me kakalu pia mo kerea. Whekau aki mo isiu gani hono pehe tokua. Nā ko whakamawhai i o hola taki pe koe hahano whai ka whakarea whakata pe te nau kai whakapapagi whamau koe ngai te tukua ki whekawak mai isi koe whakola tolo ke pena e aha o awe ke ta whamala ala ai keisi koe ni e kum koutu o mau inga pe ko tui o ko no me gani pa wa no mau inga heanga i kau e fa sio loloto ke isiu mo fa tana no ke Ia oku fa pito e te tame me focus e ta programa e fin ke lava o famala ala ai isiu koni ko o hake i he ko whai kia whia ui hengai kau taha ngongo kona ku ke tala noa ki ai. Aia koe konga whokia kuloto ke nai peo ki manatu i he tapolo kalama koe wiko o sina ke ki o hake pe ai tala noa koe nika na kai ke fu tala noa lahi ai ka koe hinga kono o hake koe niku o to donu rewa ke whaha tala noa ki ai. Te koe ngahe koe isiu lahi koe he ni mahaloku he whakau atu ki ai. Ulaki koe separation of powers koe wahe koe ngahi mawhai te ko whai hak whekolos aki koe ngā koe whatongia koe ni o tuku aki koe ki ai koe ngā ko holakanga koe minister he kabineti tatu whito minister polisi hange tu whai li whia pe minister whai koe minister polisi ke ngahi isi ko hoko ku wahano te mawhai ona ku lahiang pea kaki ngā tai pe kuai na ia lao na mau e ke ukonga whakia kau loto ke whapapau ke kau taki o i kai ke nau mau i halao. Ka koe wahe koe mawhai
ko loto pe ke hanga o mai ai ke hanga mo o tala noa mai ai uhinga ko ia na e whakahoko ai isi ko ni ke to ki mahino angi na pe ko si o atu he ka tahango ngo hingoa a hingoa ko no pita hopo ate te aku ulava pe foke fai manatu ke ni ke kamatanga ka loto pe ke o mai me ta fa ke ko ai whamatala te tonu ko ia o ku uhinga ai nai uhinga ai hono ta ofi ko a pita hopo ate ke ua e wholau ka oange he whamau o ngai tohi ke ta ofi ake ke nofo i tong ko ha lo ene nofo ko ia pe mo ngahi ume pe he pi veni. Ko ngo maa ke e o nga na fitu ta mana to ro to ga ka tonga ke hiu fe mo le ta mi aku ke o e dure se na ngai ka ko tohi mai ni me he kakalo ata ko minista ko ma o so matala na ke tutu uni e ko ke office ai mara ka puna ke tukuanga pita hapoate e ke folau ke Amerika hili ko yana o si ai tutun fa mawanga ke ta ofia pita e ute we na hopo ko ha o tari ke ai ya foweti mai me tohi go ni ko le ek minister ai ko tohi he ta ke he ki ai ko le ek minister police Paula Bukan ke fa mau police marunga ke ni security to ko ta pe e ya apita apita oriak hopoate kai tuang ke folau ko uhi ko restrain kota opita lai kai tali fa mau polisi marunga kane fuai noi na piweni mau ta mi dai to vakai kiai ke kakato to kimo to fagata o ma ba sa tara noi sai bi ai be ko ya mone veve ai be be mai o fe ma o ha tali e ku e ko tau pe ki o karani ko tuange ni si ai ko si o hange hanau whakaukau o ko mau sa lao to wao hange ko ha kau tila ha kau trucks o wai ke lau hola po kau tamati ka ko ni solo ka o atu na aku tuku mai e mau ngai fai ta he fia ko vaka una tolu ni menima e tu taki mai ko ni ko ua o se ua lai ne ua to no o se tu taki mai a pita la ne kumi be mal be ka ko lisu tu ko ma o fika telefoni o se tu taki mai o ko arang e ka polisi o ange e tikite o ange mo e to taofi ke o e folau pe au traga o ga me ai a koi ka pau ga tikite tu ka te ko ta ke seni mai ke sio ke mahino ka te au ko e tali ko ke seni mai ko fe ta ke ke por polisi na ha da tu pe por polisi ko ya na tu pe ya na to ke ta ofi pe sai ko dai mo na au mai ai me aka te au tau lau ha ke tikite whanau mai kau lau ha te tikite ke tau tāno pepe koe gare rei o whakailo koe o whakailo ke te koe uhi koe mea nā ke whai he ahawana o ka topa wafe wani ma i kolovai tonga tapu mau ia i kupu ua kupsi uraki kupsi ua ka moi kupu nima lao ki he lau i kovi aia i ho fai aerea o pehe ko foi rea ni o ku ikai ke ai ha hopo ia pe o ku ikai fai ha hopo ia he ku ikai ha crown ia o hopo ko ia ko foi rea ia ko grau ko foi rea kai ke winga le ia ka
Ka ke whanonga piko oku ikai iai ha hopo ia. Aia ko whakafuafua au peheni. Ko ano whehu i ki ai whekau moi hopo. Mo ha hopo. O kotui, o kai ke mui mea, ai mea ko e di o ka nau whanonga pe lahi pe mea ka koe ke mui. Ai mahilo ko hopo e ko listutuku. Ai maha ko whehu i ki ai e ko ne tari ia. Oku ikai ke iai ha hopo ia. Pea oku ikai whai ha hopo ia. He oku ikai ha crown ia o hopo ko ia. In itself, o whailo ia he lao ko lau i kovi. Kau lawa te lao ko koe. Kau lawa te lao ko koe wifea whai e whakailo. O nga mea koe te uki waka no hain pau tau tānoa ke process koe nau. Nā ku ngā ue ai ke whakamau. Koe kupu ani, kupsiura ki kupsiua. Whakahino ki he lau i kovi. O ku lau koe lau i kovi. Ae lau, pe tohi, pe pulusi, pe whai ha mea, I he whaunga kehe. O lava ke mamata ki ai, o whakaongo kovi, ha taha pe whakatupu. Pe huia, pe manukia, pe lumai, pe tau whihia ki ha taha. Ka iai ha taha tene lau I kovi kupsi wain. Ha taha, neongo na I kai ke whakatupu e ia ai lau I kovi. Ka nane whanongo me ha taha kehe. Koe lau I kovi a whoki. Aia koe whakahino ke lau I kovi. Koe kupuni mare wani koe lau koe mea. Ka iai ha taha tene lau I kovi ha taha. O kui kai ke mao ha tuunga o hange koia o ha I he kuputolu. Koe kuputolu, koe kuputolu, ka iai ha taha tene lau I kovi a ene afio. Koe tuipe koe ene afio, koe kuini, e whakamaui. Aia koe kuputolu ia, e whakamau ia, pea ka ilo o kumohoni, tene moua o ikai lahi hake I he paangai wafe. Pea ka ikai totongi, tene nofo popula, o ikai lahi hake he tau e ua. Aia koe kuputolu ia. Koe kupu ni maa aia koe kurifea koe ki ai, ai tikite koe ni. Ka iai ha taha, tene lau I kovi ha taha. Kui kai ke mao ha tuunga o hange koia o ha I he kuputolu. Aia ka pau koe tui koe koe kuini koe. Kuputolu e laoni e whakamau ia. Taka ilo o mooni tene mo ua o ikai lahi hake I he paanga tahawhi. Pea ka ikai totongi e nof popula ikai lahi hake I he tau e taha. Ai. Pe tāti ki te he hopo pehe tokua koe lau I kovi. I he ene pehe, I he ene rea o pehe oku ikai ke iai ha hopo ia, pea oku ikai whai ha hopo ia. He oku ikai ha proud ia o I hopo ko ia. O eka solo I ho whakakau, whaka normal, common man. Ko whewho I konga hei no oku lau I kovi. He koe for statement ia, that statement is ita koe mooni pe koe loi. Ko whewho I konga lau I kovi. He koe anga e kusio koe taria e pita ki he whehu I pe uhae hopo. Pea koe ne taria ui kai ia ha hopo ia. Ai koko kuhinga koe, pea kui kai whai ha hopo ia. He kui kai ha kuraunia o hopo ko ia. Koe ne opinion e a anai ke hopo. Ko ono whaka ikai I pe whakatonu ene tukuaki I koe, pe koe ne statement I koe, pe koe ne opinion koe.
e toki lava ia o whakaikai hono whai hopo. E koe hopo koe ni o asi koe ni koe CV walnoa wa fe wa wha. Aia koe hopo nei whakailo he wa fe wa wha. Koe whakamatala fua kawa koe ai tala aki. Kau ki porque viven koe ange koe konga koe ku ke o mai koe ni ko tu mahala e fai ngata ke neonga koe tiki te koe ni koe whatongia e wha mawanga ke nau tok tisaite na tol pe kulau kovi pe kai ko tu e fai ngata ke lava o prove tiki te koe ni he ku hanga e pe lea koe ni ha lea no molo pe ku fai ku pai ke fu wa u e ki tau kau atu ke alu ki kita whaaki. Ko ngā whoki ko tokanga au ke hoko te ko ho tala noa he ta whaaki. Na he ko ngā tokanga pena e wefe ko e whoilea ko ni ke whaia ke makatu ungai hano ta ofi ha taha ne puna ana alo whaha ne mea ku whia mau ke alo whaha hoko ka toki whoki mai pei. Koe whiuia. Koe whiuia. Ka tato whoku mai kia. Ka whanau mai ke whamatala whakawa ko koe ai tala ki. One pehe koe whakailoa ai koe wenga ka pita hopo ate. Okulolo tonga iai ai hopo CV walunoa /wafa. Ai koe hopo nai whakailo he wafe wafa. I he whakamau anga lahi aia o te eki ke whanongoa ai hopo ko ia. Ai au te ke ui e hopo ia ko ia pe whanongoa. Ai a ko ia pe une tala mai. Pia ke au koe opinion ko koe apita. Eu te ke whaha hopo ia. Au te tala mai pe ia tau te tala mai pe he tala ni. O moni te ke whanongoa ia. E toki hoko o hala lau apita. Kai orewa ko whanongoa hopo koe. E ke naulau na to whamau ia pita i he defo statement ko ia. Koe anga ia e whakaukau. O ko e tai tolo kai. Ka ko poini o peheni. O poini o peheni. Tai wana e whetu taki maa pita. Na kongo i mawhasia au pito. Koe uhi koe separation of power o ke tala noa mai. Koe o mai koe pako tai wana e seni mai ka restraining order au sohifo koe whakamau. Koe whakamau polisi. Pe au mau pero to lai. He ko o ko ngoi o ku more tawataina. Ai to ta goi ni apita. Kai fefe ka pau te wala mau ke ua asi. Ke ua te asi o kau noa. I mean ko excuse ia kau taki. Kadaki so foi fonga whaingo fuan. Kadaki. Koe ke mau kau he wha mau. O sa pa whanwhano toni makita pate alu kita ia fie maari. Hoko te kai ke te tuie kita suo pita. E whakakau koe ki he kohono pesiu e justice. Ko whe whakamau tonu ki a pita. E koe anga whoke whakau peheni. O kuke innocently until you are proven guilty. Ko ene o te ke whae hopo ia ke heni, o si whae tau te anau to. Ko no tau whikoi ke wholau. O si i whakalau mai more tiki te. Ko tiki te, ko te kaipe ke te lava, more tiki te. Toi whakatau te tiki te whou. Ko te toi nofo, ko more te ngahi whotutu. Ki au koe whu tau te aia. Nā ko si whakaukau. O ko i mau beho mau whatongia he konisu tone. Koe konisu tone o peheni. Hoku to tonu ke amanaki e kakai ko toa pe. E hanga he pure anga o malui. E nau tawataina, e nau koloa, e nau moui. Tako inga nau te tongtuku Hawaii. Sai. E he ku
ko telefoni mai ko ni o ko u he ko to hopo mai me office palemia fe ka aki mai ke ske he ia me ai he ka tala ke ka polisi pe au ko uhi ko wofi mai fa maanga ko pe ke pop ini pe ke fa maanga pe te ulava tala no ke fa mau estu ta paces for restraining order to ko ala ko ki ai o hake issue o hake pe ke ai tikite hopo o hake me restraining order ko pe fa mau o mai application ni hawa valu Pena sai ni ko ki ai hawa valu hawa i wa ko ne fakau kau o ku totonu ke na tu fai ke nga ke hana ka ya ha fai nga mari ai to ta folau ke o ke ai hane loya ke ai mahane tari ke makatuanga ke tuange ne folau kai ke fai ya kai ke fai ya fai ta ai ko toki fe tutaki mai ko ngo polisia ai po mai polisia na o ave me aki malai pana ave be na o ba na tala monu pa pe na foki mai na o mal be na hanga ilo ai ko o fe tutaki do ke pure polisi kamai o ko kai ko hakesia an auto ai ko private prosecutor ai ko faka ilo be nei tu e kai te articulate ki he ka ko me ai unanga o mai ata ke taulava sio pe oku tau ai fonga ngawe e ko fe hui ko nanda ke o mai pe unga nai ki foi le ago ke fai fu ta ko ko sio ko tanta ki ko ni ko fit mo fulu malolo o ka tulite hange ko hange ta ko nai ma truck so nai fa ho ma me atau ayo ki awen na ongo ya ai hange ko fai ke he kana ulo to pe ke alo fa tala no ko tu ya pita ke me ko mama ke hulu ta do rational thinking Mama, pito pe mai fa mau ya. Mi pe fa mau ya. En an aware ke foi me ko pa den pe tu ke alo tala no ke ne secretary ke na ke fa hanga fe tu taki ke. Na lava o fra tape. O are pe fo ke ma o fi mai tamai ko sai. Ko o si fe tauraki ai loya apita. Mo loya go ai fa iloa. Ai tala ki tau na osfelo to tena whakahu mai na o ki pepa ai nga ka ni hanga ia o lifti ai restraining order pea o se ko ia io pau pe hanga o si malo ya pa mo awe be ke kaimi ai go tanga are you conscious ke taime waka o fuave ai go toluni meni mai go tano go ni wa something ai tope ai hawaii ta ya puna waka pani pe mai leva io o go awe ke ai go me go kolo pe ke mahino ke na submit mai na me go ka email ya ka to go mai pe ai pe pai patanga saya kau fitu tak jauh kapita. Kalau kuhu mereka tak kapita, kene pesiu sekini, alu ko sekini, hete ke alu ko ya notify hak immigration ni, tapi mereka fitu tak kimaya kiau. Bago ne alu ko ya puke ko immigration ni bago tapi mereka na fitu tak kimai. Kalau na fitu tak kimai bago famatala leva ke office pen. Ko os alu ke fa mau ko ane tago ai ko nga ke sio ke la restraining order ko fa mau en ko taratu pea ko oselo toye ongoloya ke tukuange os totonge pita ya pa mo wafe ai ko ke ya go eso ko
Koe tutuni koe ai lao tane nai. Ka pau e mo ua pita he foi lao koe. E mo ua e au panga taha. Ke panga taha fe. E kai te laha i panga taha fe. Pe totonge pita ia e ua ase ki he neloea. In case pe koe hae mea. Mandu koe ne mahu inga ia ke disruption o ene folau. Sai. Ai ko tātu ko nau tāma ko me mala e ko sio fogo ke alo taimi tau ko pe au ko le angere ke he office immigration ko ni ko osi pe mahino ak mo fra mau o se mahino ak fa mau ba mo ngolo ya na u osfelo toi ka ko u ko ana more tikite mo mau hoko disruption ke he ko ni da mai ko ne mau ba email ya ka mo fa ta de mo to ki folau he ko isiwe ko ya wala na mo tanga pa u fe mau ko he ko hanga foga me ko ai security ka pa alu pe pa to tonga mo ko ya ta pa fe mau ai au he ko ngo i foga u ya ko tanga dai ko ni ko to re keleka pe ko fola u me mo no foha hange be hanene si o ko mai no fo solo he ko fine iki o fola u lo pe mo ta ri fola u ya to ko ta e fai to re keleka ko Pero o si o loto atu kapau ko ha kue sai alu na o fora ure va na ya fe ha ko u pe pa ko ha o ko ya mandui ko tala no ni to pe ho ta pe ko check in ya kapau he ga check in ya wifi e mo he foi ho ta o he ga lava he ka ai ko u hinga ya na ka ko ni te ta ko ko e kusia ko men ko ke tuange tauteka ai lava pe he via o tua faka loto la hi o ofisa na ka ki ko le o ke o ofisa ki faka kore ko faka matala pe ko processing go alwai pe hene pe ko ai ko hinga ko fa matala e process ke pese na fai tutone ke na ai ko fa hoko pe o se mai no ka mo fa mau na o fa boni mea o se mai no ke fa mau mo lo ya na o se lo doi ke tukuan it's a matter of paperwork o kuhiga o vare au bitau he foi spinni goni hanga foi spinni te mo ne hawa information ni kitua hange ni na hanga hola taki ha fo hia fakalia ke mama ya to be to ga ya o fa me pango ia ka kono moni ko ya nga ko he ko time ko na lava ya bita fo la upa ya si o hi foi me pa to hi mai ne ofina mai ai me au hoko une pehe tengo algo ya me hoka ka go tu i wa ke mama o tu amiga to ko ni ku anga i pe ka u fa lo to ko ko ni he na ke ala pe fa ora ki pe mo fa mau o fa matara ki ai ta ta u pe ma fa ka tala e ma mahino a mau ka ku me mali ai pe ke hoko i ke si go ni ke nga ke taulava o to revisit e ko anga ko fa ka pe hen o fa vale ke ta hanga li mai mafai mo ai mo o hinga le ko hinga ko ma o hinga ai tala no go separation of power pe o te ia be mo foi mechanism of check and balance que check ye a f check ya que pure idere ai ko foi ko ilo ka solo ka banda ko foi intervention go ni que pure i covid o so official osi algo he kui kai ko kula mare a kuia ke hanga o ai ke rere ga ta ka ko via da ki au ko fa no vai ke feu i ke mira ai ka pa ko hopo tikite o ya pe ko isi ai ko la tikite ko fa ilo e pe mai va o ke foki mo pa anga o afe ko totongi loya mo fa mawang
Aya, koe kusio atu. Koe maximum kapau koe whailea koe lau koe tahafi. Koe wafi. Ai totongi ai loia. Pia moi totongi whamaanga. Tolu afea. O ke ele whakamore kapau na e ta ofia pita hen. E lahi ange he tolu afea. So koe maximum mene whakamore he kite. Ai ko taramai he lao. E ke to e kapau e lau ko lau koe. E ke to e lahi ake pangata. Ka eke he tiki te koe ni o eke foki mo i wafe koe totongi loia mo i whamawanga. A tau pe koe maximum penalty e lava he foi tiki te upuinga e whakailo o puke a pita heni. Koe tolu afe. Sai. Kai na hana to consider. Ai more whakamore ka pita. Ke to e nofo heni mo nofo ha. So mandunda amalolo ane afi amalolo pe mo ahoni. Foi amalolo o itemo. Ai na to kapau na nofo e to fahanga o whakalao e gahe ahoni. Mahalo kapau to lava folao e weekend. Koe whakamore koe wheku i. Ko taunga hi whatongia i mawhai o ko mai he ko ni stutone. O tau whaia ki rerei ahai. Koe mea maare na matala no alahi pa mo pare mia. He aho pe koe e ua ki mua pe hoko whai mea koe ni. Pe o hake alahi ai mamahi launga me kakai ke mau malava mau tore kau minista o whai ka mea. Koe ui pe he tokua koe separation of power. Pea koe pe ui lewa koe tukoe ai kupu whātaha ko ni stutone. Koe haine uhinga ka tautoro. Koe at the end koe whare ane ko whātaha. Koe mimi koe kongala he tolo e ko whātaha. Ko whātaha upehe koe tui o kupure ke hau e gipa mai kakai e whanua. Koe sino e tui o top tapu. Pea koe pure ki he koe tui o ku mawhai pure ki he whanua. Ka koe kau minista o ku nau whakahoko ai whatongia responsible. Aia koe kuanga koe whakaukau. Ko mau tolu when everything fails. Hanga peko whakaukau when e fail mea katoa e whanua ni ko hai tuaki. E tuaki e kabinete. Koe ha mea e tai whi maari ai nea whi o ko hai e hao tuaki e kabinete. He koe tuu ia ko ni stone, ko mau whatongia o kai koe mawhai pure, koe mawhai ngā ue. Ka koe ilo koe tau palpare masoro, ulahi, ai o mai ia whakapaipa. Kai nao mai o whai e fwoi tūtone ko ni stone, koe mawhai ngā ue. Tangia te kakai, ho haa mai ni a whio ka mea. Koe mea mautor ke whai. Ho haa mai kakai ka mea, koe mea mautor ke whai. Aia koe nā kuongo, ia whito whoke mea koe nihe nau. Koe ka nā kuloto pea uia ke alu pea ke uriso. Kai koe ala tūtūni ke whamau. Koe waru ke matala noa. Ke uhinga le rei ka ulawa hao whamatala ke kakai. Koe haka uhinga nai whai ai mea koe. Haka uhinga nai kai ke whai ai mea koe. Ka koe hanga ia whakakau. Whaka poto taha. Kai ke usi au ia. I he tiki te. Ko a fuhia. O ko ngoi ngari kovi ia pito ka pau koe. Ko ha whainga whakarea. Ko pita ho poate. Ko fuhia. Nei whakailo hia. Tuange whakahia. O ko ngoi a pito tana e ki. I hono tuunga he lotutunga i siasi, tuunga i society. I kai hange ai rufoi, ai coin it, koi evil.
Ano hofi pe e fo issue kon. Ka ya solo o go accountable o go taliu ka kato ke issue kon. Ko ta fo ki me no na ku o identify ya go he ku. I fare area. Ke o hake fofonga ka kai ke malo. Ke te mawinga ia fofonga ka kai. Solo. Ko tala ki me mo vahenga. O kumalava ya ke ne ke kai filia ya upe. Ka ko kau po ko te tate o kau po ma mahile. E malava ke ne tengi au mono family. Kana kai ko poini akuya. Ko poini akuya where there is injustice o pau ke ma o lotola moral courage ke vete fainga injustice ka kai ko ia ke au ko process ko ni na to ton ke ha fainga vetting system ke na hanga veti pe ko ha faka ilo no o ku to tonu ke faka ilo ka wat para dagoni wiki pe ko ki moa hawa jata launga mai ka te au kono ko puke ya he ka polisi ko tainga na ora ta ke fa mau ka ke mau na polisi ke ko ku hanga pe no ai finga ko ke mo pe au fai to heleva ke police commissioner fai to ke ulu ko tala ki ke mau fata issue ko ya pe o hake foki mo ilo ko tai mo fa ho ko to no mo fatongia ko mau tolu ia e kabineti o ku tuku aki hene pe he o ko fe mau ke mo mai nge fainga fa matala ke ka tu unga fa ho ko mo ngawe ko me ko na u hanga brief pare mi akai ai mau inga pe ke mau o apply mau role oversight he ko issue ya hanga ko to ko asika ko issue when o hake henga hi royal commission ya ko issue ai vai ai oversight ai ko ne fakarea ko commissioner be ko loto ke mo wilitaki ke o mai e whakamatala to tonu ke whakamaka tuunga ko foi rea ko na mawinga ya ke whakamaka tuunga I ho mo fai tonu ko loto ke mo wilitaki ai a pau hanga newa o hake kana tolu ke hanga tokanga e mea ko ni e na ia e foi puke o asiata pe mo son tawelang o tuku pirisone pe oceange ka ia hopo ya ka ia hopo ya ko feu ileva ka ko ha huinga na mo tau te ai to o na tau atai na tuku popula pirisone kai ko poini vok solo pehen oe ha upe ha tape o mai ha ne launga pe e ka polisia o puke mafrahu ta te ki ke na waka I la o kuhinga ne mau fra mo oni pa na to sanga le o fai tau te ko ya era na puke me foi mai na ka te ta na o ke te Eke, ko uhinga foki ki mo atu wicket ki mo na ku interfere intervene he ka prosecute ya crown law ko hopo ko ya Afrika wa kuma famon loy o mawa silini ka ko uhinga foki fatala no solo he ko he na to ton ke fai fa totolo o tolo ke foi processing ko tuka ki ka hanga o le sisita ha me alele ke alu ke va le sisita ko pure anga he moi ke me alele ko pau ke yai o ku yai foi process ai ke ne hanga veritate ko me alele ko hai gai ownership ko hai o ne faka mafai e ownership ko ke transfer ai ko foi process ko ya kapau ku huai kapau malava o
o transfer ha una sipi a mea lere. Pea mai no le wa wai Palopalema he foi processi. Ko e koe Palopalema ko ia o ku korapu e kau tama ko koi loto ngāwe. Na e praipi nau tolu pe na tutuni ki nau tolu. Ke nau whakahoko tae verify. Hange peni se e solo ko tala noa ko ke container nai more. Pe container ko nai more ko hao bet ki i tantai ko ni mo ne pepa. O ne tala mai ko ne container nai o mai alwa tia ko mawahe e me wafu. Ko ne ha o launga o kai peke tokanga ki ka polisi pa peke ha wa ka. Ko ne ha o ka ko tuai pete e pe na lava vite ni mani fa matala issue o tagi he va go ni next no yo. Ke na o pesi o me go ni e ko me no ko wi ko organize crime. He kai ke lava ta to a container me wa futa e fe on i ga multiple agency shipping i go pro ka go customer ka to foi process ko ya ko pau ke na fe on ke lava liliu e pepa lava ala ni o me go ka lava tuang e mai container ki tua ka solo ka tua tu o ku ke pe o atana tokanga ki koloa na uhinga ai ene kremi kene praipe u wa ko ni ke to mai koloa ikai na o tai wala foki mai container ke ma bobo pe koloa ya ko fe huia tu ko haya tene fakamore hasilini kene praipe hakaunga awe ke set up e fo ine tu ka ke to container ki tua ko alu pe ke alu eva ko ai pe na o eva mo container ko na wa bi ba chok fa fo si ko poini ke tu ko mohe ka ko ta foki mai ko ke issue go pe to ko ka unoa pe go ma solo o kai ke tui na ka unoa na tui ko functioning check and balance o ko tui na poto ai fa ko fatongia ka ngawe pe ko kutui ako lolotonga hoko me ko ni fa manate tau tau ni mano ko ni sutone ton ge wanga ha me talia o ofisa go na ngawe mala ba puna ko faka malo la ya we na maure ai ata mai faka poto ata mai fai torton te na faka hoko me a he na sio ke lai tikite na watu ke na faka hoko na wa ko le na fai ko nga ke faka fenga mari tai mi ke fora kai go no fa tau ke mystery e moi mamahi ai tantai ko ni ka pana ke tua ke faka ko ni fora kai ke tu ya o Palopalema ke ne tong ka ba wa ni mo kai ke tu ya ka tanga fai ya o inten ke fai ya pe ko ni na kula wa tu he tikite ko fare ko faka tala kipe ko hopo ko no ku kaunga ki ai o te ke fanongo ai e ki hawe mo ni ta mo pe ta ki ta go te ke ui ha hopo ko talo ta ko si o stai mi ga pa na ya hopo ko ko mi fa hopo fo ro de hopo ko ka kau Kake puni mai pe solo ko schematikia whakakato e. Ko ngai ni ku wakai ki ai he whamatala ko ni ke o mai. Ko ngā ke whahasio ki ai ko hange ko ngā ua whakina e whahoko ko he kakalo ko tui na tonu e ngā ua na whai na nau eke ke nau eke atu ka koe. Na ai ma Polokalama mo e Palopalema na e ongo ki ai na e whakahoko ki ai he newspaper taha newspaper e ka heka ka lupe pe na e whakahae pa he Palopalema na kai ki whetu takiang ki ai ai ku kapau ko me ai e mau whuki ai e whika koe o whai angongo kapau koe ki a ka koni whetu takiat ka koe ko tui o ku nau whai e whonga toton ko me ni ko uloto ke hanga reset ka koe e piven ke whaanga hawa kai ki ai
katoa u whamatala ko ke whai o mahino ia ke tai ma whanonga ki ai. Ko konga ni ko whai kai mana wasi ko ngā ue whakina ki whahau ko Minister Police ko e mawhai ko Minister Police ko e ki whamau i whamau anga ko pure ia ta. Ko konga whuenu whai kai e wakai pe ko whē laine e ngatai ka pau te iloha mea tatonu ke whai e ngatai o kuhanga he lao whaka ngata mo tole ka ke mo ova ki ta whaaki koe ke whai tutu uni ke mohanga overrule ai tutu ne whamau ke puke o kou tui au ke kusio ke tikite o kai ke totonu ia ke ka pau o kai pe ume a puke o tau pe he malui mai hata hamano pe ko ni maafe o totongi whamau a ngā ka pau kai tikite whoki mai pe lava fua ake u whamore he koe ko ha eke nia ke pe he ku ka hafu hanga tau pehe ka me case trucks porque o me atau me pehe ka tau tu i ta fa aki ko ia na hanga na ki fulahi ka tu ni fuge na fai e fa mau anga pena na overlook e tikite porque ha hanga hinga na hokwai ko ngani ko ma e ke tu ko nga ko ka tau hoko atu i ha mo ngai ma fai ko feleva ai me te mo ngatai ke o te mo over ke fa mau anga na kene tu ko ni ya ene ko ke ahoni o ku kalo e whamau lahi ko na e whamau polisi na ni hanga whai tu ni ko mo ko mahino mo fe mahino aki o ku na ke tu mau pe he mea ko na mo fe mahino aki ai ko ngahi ngau whaka pepa na alo atu ki mui ko si whai ko e tuku ange ke ne ma ene waka pe ka pe kuliliu e whamau polisi ia ene e whi tu mi ai o ne taramai e ia na e tika ke mau ngā ue ko ke tuku ange ia e koe. Kai ia ha kuma o ke position ko ai whamau as of now. Ka te wau ia bombo. Mana tui ko au ko mea pure he whonuani. Ko sastis. Koi ku poini koi kai ku ke eke mai pe te maunga tai se. Ngata he pure lere. Ila ko ne pure kovi pe ko pau ke apply a mechanism of check and balance. Ka pau na uhinga le leipe umego ni ia ta e ka no ia ta. E wange benye de solo go xio go i fare area. Ka leongo katoa ka pau pe mai ke mo fa apa e pure kovi ai ka pure o ku pure kovi o ke pe tau fefe o ke pe e ave fonua he pure kovi o ngata ise ko poini ko aku ka pau na ko fai tu ni ke uhanga o whakatau ka po i hakovi ke whakahoko. Ko ye os tono ke ile mai ako ki ha. Ko feuia kuia pe ngata i fe pure kovi. Mo ko feuia pe ngata i fe ai ka minista. Mai no ngata anga ka minista. E tu go separation of power. Ange ka ngata i fe ai pure kovi. Ange go ni te wat pe fatata go ne. Ai te siko ni asiata, Oke asiata tu popula tu prisone he foi a me foi a wan. Wani tuang mai pe ko tuang e pe ko ya hopo. Tara mai levas dismiss ka ya hopo no gauge to answer. Ko feia. Ko la oia pe ko pure ko. Ko fe leva ta po pare te ta fala e mafai. E solo ko kauia ngahi analyze o mali na whanau mai. He apiriti ko atu poulo aki. Kene hanga fuatu e koni sutone, pako taha nau e koni sutone. Kene malu i e maulalo, the weak against the strong. Me malohi. Ko whakakaukau goe ka pau e hoko ngai tutuni, tai whakapoto. O ke pehe ko whenga taanga.
ke interfere ngai sino o ku responsible ai ko is hypothetical o question ko no hinga he kai ke tau hana to te ke moa mai ai mawhai ke ne hanga whakangata ke pulelelei he kusio ga ako Ko ne tau whoki koe ni, pimen koe uwha matala konu ke o mai he whetu taki na ke whai mo wha mau. O kai ke whanau ngau ia, o kua hako ngai, o ku ke tala noa na ke wha mālohi i pena ke alato whai li fia i pena i. He whai ngā, he konga konu ku ke wha matala ki. Ke konga konu ke wha matala ki malai wapuna ke hongo ofisa ke tamai na doni anghana me tari. Tamai na kai ke kore koe ka naua ka na ke wha matala tupe process na mo whai. With this, it's a relief. I konga ko ya whakau ka koe ke tau tala noa koe. I he mawhai koe ngā whok. He ko ke tala mai o ko whe mea ngā tai pule kovi, ko whe mea ngā tai pule lerei. Ka koe ngā whok ko tau tuu whoki i tō ngā, o ku ngata ka tō behe ko ni stūtone. O te tōni ke hanga he lao mo ko ni stūtone o whakangata. Mhi tū koe ke tū holoai umea koe ia. Ka koe e ke whoki e nia koe i whakau kau koe ia. Hene tu o ku mau halao i he isiu koe ni na ke enforce ha taha pe na ke alato whai li fia i ha taha pe na ke alato koe ia o tamai whakamau ia i ka e tu upe ai restrain order ia he kai ke tuange ke alu ka ke taha koe ki malawa puna o arrange ke wholau e toko taha koe ngā e he uhinga pe he na ke whai e unga ue koe ia ke mau e lao koe konga e taha whoko ku o eke mahen i hen ke eke tuka koe o awea pare mia i he isi koe ni peikai. Bivene ku mahalo ku mate mai ho telefoni. Okay, o mo ui be telefoni ka koe ilo ko interneti kone ka pai kone ki be pa ke lea mai pe ke wilo i kuke o si... koia Ia, okay. Koe na ku mo ui solo ke whanau mai koe na ku mo ui mai, koe. koia koe mea mōni whoke neu ke whamatala mai whamoni pe kai whamau whamoni pe kai ai ofisa ko i mga isini hala ke te kore pe te u ke pe he ke ko alu ke whamau ke nefki ai menge ke siom ke pe koe hai ai pe si se tā mai motua ko launga mai kono tau fia i malai u ka ye whamatala ke rei pe whamau ko mea na te ton ke nau tuwhai mea koe he ahuna ne whamoni ai i ke ave ke ai ke ngā ke ne ai ha ne loia ke ai ha condition ke ka koe alo atu koe he aho koe ke wholau ai o ku apia ivolo ia ka ke whanongo io ka o se kau toki alu ke affidaviti he kono ingana na o ilo pe na tolo e wholau pena pepe speho no ai ona mea koe ni ke ai ke ua e wholau e pehene anga koe e whamatala koe na whakahoko e o kuiai makatunga whakalao ai koe ngahi uhinga ini nai kore ai restraining order ke ta ofi ai wholau mawahe ai whakailoa pia ke whakahuho no hingoa i he no fly list pia koe whika e passport ai pia peheni lewa ngai whamatala o kui ai e makatunga whakalao pe to uhinga le reibo whakapoto e whakailo o whai e talatala ki ke whakailoa i he hopon o kai makatunga le rei ke whakatupu ai ho ha e talatala ki
Koe whakailoa o ku de nofo whanua e Amerika, kana e wholau mai ki tonga tapuni, o ne whakahoko ai a rea koe ni, o ku tonu pe ke whai tūtuni koe ni whamauanga ke mau, ai whamau tō tonu whato osi. Siangi. Ai nei osi, ilo pia una wha Amerika. Ilo e wholau. Pea Ke me koe whakailoa o kunofo Amerika. Pea kumahino mai mehene rea o whamatala whalalanga. O ku amana ke whoki ki Amerika, he aho tua pure lulu, aho tolu noa. Ai ko poini o peheni e bea. Na nau ilo e nau tore time whalau e motua. Na o reo nau tore ai koe rea na ni whai aho wao no. Pau nau ilo e whalau e aho tolu noa. Na o mai rewa whai fo i whakailo e aho wawalu. Apply a restraining order. Whamatala e whamau, koe ni whakaukau ke unga ke hawe, ia whainga maari e motua. Ke hao o moine loia, o mai e ne kurau e ne tawhakian. He tege ke whahatutunia ke he opo koe. Nei o mai he tarangi koe tokse tutaki mai, koe alu e kuongo polisi. Me ponga polisi o tufai tiki te ke motua i mala e ne amana ke forau. Ai na aku tui tatawa mo whamau o kwanwhea. Ko huinga ne alu o kene sekretari o whetutaki. O whetutaki a tuia tako o se mai no aki. Ai loea ia koe ai taratara pa mo William Edwards. Ko te loea ostotongi ai hene hau ko whakahoko mai kai ke aha pehe ke mawhe paki. Ko mea bena whakahoko ki ai. Mahu inga e mau whakahoko whatongia. Ke kakai e whanua. Ko tai mo kovi ai. Mau tori kabineti pukaki. Mahino lere ipe. Sai ko pehe ko ilo he paremia. Na ko spurifa paremia he aho pe ko na hoko e isi wini. He ko kuhinga he ko poini ko aku. Ke pehe ke kai ke whae ha mea he whakaukau. Puki ai tanatai ke ko ni o nofu ia hendi. Ke sio ai ke fu mau. Ta ko te ke whae hopo ko ni ai ko kuhinga ai whirawa ko ni. O te ke whanongo ai he lau pe ai affidavit ko ai whakailoa. Ai tarataraki. Ai a ke titemeni pe ko wheme au mo ni e taria ke o se hopo koe. Kai toki lava whae hopo koe. He ka pau e lava he hopo koe e mahino lewa unelo ya ki lewa he hopo koe. O ku hoko lewa e koe lau koe. Kau te ki ai ke whanongoa. O ku hinga e koe whamatara. Io mousio lewa i pe koe whia a justice. E malama whewhe ke mau e whamau to tono e takata iki koe ni. Lolo tonga koe ia. Te ki ai ke whaha hopo he hopo koe. Kai mau ai tau pepe tau tolu o hono taimi e tau pepe ka pau na te iku o tau Filipiange ko ngā pepe ko e mau fie ko fie wala maa ako ai ke ulo tau ke na mku ho ku ingoa
pe whakanga ia o kai ulo tau ke aina. Ai ko wherewa, ai mea utatonu. Koe konga whoke taha o ku kau he tukua ki ko ni ku o ku awe kakoe. O ku tukua ki i whoko pehe ko ngā ku ke fuofi ke a pita hopoate. Ka uhinga e na ke ngau e gaho mawhai ke tukuanga pita ke wholau ko ngau ke fuofi ki ai. Mahalo ko ai be ngai tā asi na o mai he tuku mai ke social media o ku ke iai mo pita hopoate. Puka hai whai ngā mea koe ki u mau ki ai. Ka ko hinga ko o ku na tuku aki pe he ka ko fehu fu ta ha ko mai he ni he ka kai o ku le le ko ki ai fa kau ke mo fanong ka taki ke ka kai tangi ka ko nga o ku ka tinga ko to o ta o pi mala wa puna o ku dotonu ke mo wakai pe ku merit hinga ta o fi ai pe kai pe ku hinga be ko to ta ko ni ko to ta mau inga ni ku hinga ke whai ngau e koe aki ai koe. Ka tahi ngahi whanga whai ka koe. I ka whako ni. Ka pau te nau mau ha fo i whakanga. Na e taha mau lalo ni kai ki o ala o whai pehe ki ai. Pe wai rewa merit. E solo ko whakako whanong ea. Ta wai peha taha na e whihia mai ka au. Taha nei kai ke whiri au. Taha nei lau mai ka au. O ko taimo ko o ko hawa halaunga o mau e ne totonu o ko whai e kurere i tāke. Koe. Ka pau koe uhinga, ka pau koe na uhinga pia na utolke ke whakasio aki peha whainga mea, whakafofa pia. Na wanga whakasio ko hataha na e hao o mai pia u turi e au. Ka mahino lewa o whiwhiri manango. Pe te utai whanongo au ki ai. Wane nai ai kau mena na o mai e mea ia he savea o koutu o hake peo le anto taki na ua aru ke minista o pehe anga i kufunga o wai ke uloto ke hao hata o mai hane mafasia pea u fofolahi au. Ko te mahalo o ku umahino o pito u whamatala koni ku ke whai e pimen. Ko unga ko ta taimi ku osima ta taimi ka ko nga ko tu mahino lele ku ke o si talanoa mai ko ngane ta ko loto ke u eke tu ka ko e ko hopo ko ni u loto ngai ai ko u whamatala ko ni ku ta talanoa ki ai o ku o whape ko ke ha whainga uesia whai ki hopo ka pako hatikite ku loto ngai whare hopo ke ta talanoa ta o ki natula tikite u ke whai hopo ia pibe. Ko hono moni o ne solo o ku ai beho tau o ko ki au o me ga do be o ta ki be u konseli so boi ko ta no ta ko ni ko ke u ia ke ko ta no ta ke fa malala ai tu aki o fai ki se ka wa mo ke iskoni ko ta no ta ka no hopo solo tu hange pe ko hange ni hange ni hui fia ka ia hui fia la e no mai ka u tu hange process e la o hete na ai ko hui la solo fa pe tu hange tau teka e ko ume ka to ko ni e ko mai pe o hange pe ko ia ko to modelo ko me what you see is what you get o ko que o to que o to ya wa to vari pata ko fala ki ya ultimately ko mama ni o pure ya que la mari que pure le ko winga ya ko lo tuta mau que hoko mai ho pure o age to ai go hoko ye mari hoko mama ni ko no o que ya ino poco fata ole que te covi moi rifiada o te ki fa aquí ngau na pasi ai que hoko mai o hange pe ko ya o que tu ya o que to
ke tau hange o tau fai to oi ke fai e mea kulele ko ui fo solo ko fa ta no ai mea ko pe o hinga lele ke kakai ai pe he ko ne hau fa ka to lao ka ke ne to hi mai ha fo ile ha fo o ko la sa pate na ke to pe mai ke ne na ke to pe mai tana ki moe pe mai be ke ngawe ake uhinga lele i e sa pate kai ke to hi ai ko kuinga he ka pai ka ke tau ngawe pau te tau tip to holo pe ngai matai to he lao e sol pa yo pe te tau fe mas ka pai ka ya lao mari e lao pe ya uhinga lele konsenis mo ne tata ke tau fai fa tongia e ke che he fonua fa Ono wa ko tonga. Pipen ko te mahal te tangata i he ta plokalama ka te watu pa nga mari ka ko ke fa ma popo mai na kwa me ke loto ke fakakato i he talano ko ni ma ta fe unga be mo e talano ko ni he issue ko ni ku o hake ko ni ke fai ke fa talano ku ke mo ke atu ke fa malo hango na ku talano ke ane nai ku o fakau ka te ke u fa matala ke o mai ku fa ma wanga ka ko sa tu ka ki afu pala pare mai na ke fa pa malo ia i pa fa o hinga pe hinga ke mau ia la o ka te wat ka te ko biven ke fa ka ta mata polo kala ma pa kwa me ke loto ke fa os ke ka to ki hoko te witau io se me so to ki ma be fa mari weekendi e da to ko ke ko a mo ke have malo pero lava duena na u fema pero ke wanga o ke respond ki ai ke be ko ini na e ke mai ka kalu pa tang e ke u femo re o taimi e fu femo ki na go ni be ke tari ana tang de to tari de au he ta programa vi poni o ngene ma o ga ke fa ko au ni na utrangai e fa ko he au to ko winga pe kata toki kumbia fa mari he fa te po to na ki sai o se ne fu ka to ma winga go na to ko si ma ki ata ta o si o ki amana ki ko ni ke te o fili ka ko o fa sol o pato biven fa malo te lava e proklama a ni to ki ma o ta time he of he weekend te da to ki hoko ata e ta proklama ka to si o biven io ma so pa malo at ka te mo tol kain i he lava ko ke mo kau mai i he proklama i fe fin ko fa mo mo re te mo tol ku ka ke lava o ma mo fe hu i ke lava ke ave u fe hu i ko mo hanga o mai ko re pika mo tolu ke mo kataki pe hanga ka lau kai mea dai me ku alu ai matangi ke hema pe ko mata ko ni i ku alu ke mata ku ke o se ho kataki pa ke le ke feunga ho le ama de manga tau no fufatonga pa wai ni i ku alu matangi ke hema pa ke o se mo kataki e ka ko re ke mo tu ma o pe ka inga i loto pe nga ka tau lava pe fononga he ko fononga ku tau me ya wat ke o se fili fale ale ka tau to hokot o se ka to nga me ko ni o ku tau ke tonga ko to pe bene o pe ku ke tu me he me mu a pe ku tu me ta fa ku tau ke hoko pe ku tau ke i ka kai tonga pe ko fili o ku i kai ko au ko fai fili ko ki na do fale ale pe ko ko ka ko mo tolu ko to i he ngahi wa he nga ko no hinga i ngahi polokalama ko tau fa hoko ke fa ma ala tu ai ha fa hinga me pe hoko ko te ke fa te site ko fili ta to fit ki mo tolu ko na ngahi wa he ngai tonga na te mo fa hoko ai tau ngahi fili ko ni ka fa ma ala het ka mo tolu o mo ke fa mo ke no fo ma tau ngahi polokalama ko i lo pe ka fo ke taimi ko ne taimi polokalama lahi a pito ke te au me hoko ngai polokalama ngai kantite ke malo ne au ki mui ngai polokalama o lava a ko fa malo ate ngai popo ko do pe mo fai mai pa mo ilo be aku o ko ke polokalama ko polokalama peta ka ngai polokalama ko ha polokalama ki he polokalama
challenge ia o ku hoko he taimi ko whae polokalama ka ku mau whiwhia beke wha hoko atu ke te ki mau tole ngahi polokalama ko ia ko konga ia o e ngā ue ko ku mau whai ko whinga ke wha hoko atu ngahi polokalama he lele i taha ko ku mau lawa whai lahe au pito me ke kotoa ngahi polokalama ko ni ku sponsor kotoa ki nau tolu pia koe ki whea mau polokalama ke te holo hono peseti he peseti ke te au iwo pesete tolu noa whea mau ke lahi taha koe lele taha e lawa ai ko ngā ke ongo e kakai koe nungu nau sponsor ngai polokalama o ku au ngai sponsor koe ku nau whahoko pea koe koe whamalo e ko loto ke whahoko atu ka tiki mautolu ka atoa koe ni ku mo ilo toni mau whamalo la he tika tiki mautolu i he tokoni ko toa pia ku mo whai koe ki utoka ngau pia ku ke i polokalama koe ku ke kau ke he mā, paka polokalama koe, ke kau ke he matau, paka polokalama koe, ke fia pe koe he sio. Koe ngā koe, he koe os mahino i pia uia. Oku pau pe ke he mea kutau tui ke. Ka waki uhi ngai kutau, koe ke tau friend, ya, pe te tau maheni, ai, ka koe mea lele pe, hono lava ngai polokalama koe ni. Pe kutau whakaamu, ma tau hangatu, ke lava, au whahoko, whiri lele he ahu anoa. Da ai whakeu, ke mau wholau matoria i he mo e timi na mau alu ki siulai ki wawao whahauka ki i whatongia ai me EUT pena ke mau alu mate a taha walu pe toku whatonga i hake he apiako oku whai whiri au wanoa da mai teke alo e whihia holo he kulahi o polokalampa politika re he hama hea ka tuku e tau ngā aue teke alo ai te mau toki alo au wahiva ai pa mau toki malolo atu ai o tatari ke ose aho wanoa e whiri tala e ola pa mautok alo reo aho wahi waka ngā ke oa te uto e whihia he polokalama mo kau kandidati mo umea pehe ka mau o whai whatongia koe nai huinga e mau walo poto o bito e nau kai ki whatonga ia e mea ko ia tako ku whatonga i bena tole nau wakai ki he Nippon Media nau sio ke lahi koe ngai polokalama whahoko li riu rewa mau hulau ke mautok alo aho wahi wa ke ngā ke aure ke ose whiri whare area. Ka koi ai ko ku koe whamalo pe mo whamanatu ko atu ke tiki mautolu ke sai pe mea kotoa ka mo ko ngai whihu ko mo o mai ko tui to glapeo o whihu i ato ai taimi ko pongpongi koe hoko hongo fulu pongpongi o ku whahoko tai polokalama pea mo so ko whananga ko ni he whaasas ko ni ko whananga pā mai o ne ko e fia whana one atu e ngā taimi atu ko ni ko te lere ko hala where ai one pe ko kamata whana one ma taimi to tonu pe tuku e tau polokalama ngā ka tau hoko atu ki he o sio he whana one a kakai ka koe konga ia ko a pongpongi ko e polokalama pe mo te vita akau common sense e whai a pongpongi i he hoko ko ia e hongo fulu pongpongi. E hoko ko e taha. Ko e hoko hongo fulu, ko e polokalama e me kandidati me i tonga tapa walu, ko poasi whanua e whai atu ia i he hoko ko e hongo fulu a pongpongi. Hoko e taha, ko e polokalama ia pa mo te vita akau, i he polokalama ko e mawhaha ko e conservative common sense, ngau ki a common sense e whahoko atu ia a pongpongi, i hoko e taha. Ko e hoko ai fitu, ko e polokalama mawahe ia, pe mo e komiti ko ia ai PPL, pe kui koe pāti ai puri lelei, o whahoko te nau polokalama mawahe i hoko ai fitu e fiafi. Aia ko e ngahi polokalama e ka pongpongi, ka toki ai hali riumi ai, te utoki notice atu pe i he tau polokalama, ka mo mea, mau hapo i lelei i he poni.